خالتي ناوی کوری چه بو؟ ناوی؟ علیاتا. چند سالی بو؟ 33 سالی. 33 سالی. لو که تا چند روزی ونده بوید؟ 25 روز. 25 روز. تبی جدا اسکنه ولی شش دار ویدینه. بله. جوی پیدان دا بود چوچ. شش وار. روزا اینی وار. بله. حالا خیلی خوان باعث بود چاو یعنی نخوشه و چاو. سالیه من ناچه. حتی سوید دیار بکرده بگره. اول داری مال خشکا خو خیال داری مخل داری مال بری خو. سالیه مکنه عربا برنه. هم کای بریه. بخو ناچه. مشکلسی شپه فلان دکه یا؟ نه. بیوارب کم عربی که عربی هر کی داری نزانه. نزانه چو کی داری نزانه بیمارو تشتی بنابه تاچید بنابه علی. بنابه دیت تاچید بنابه دیم اودا. بنابه بری تاچید بریم آبی. başka nizane haber. Dema wenda bu çu yani ve haberdar polise ve da ciki da hükümeti falan. Valla dam polis de var der ki ne ma ciki ne ma gerga. Em se çaca çuma polis de henda ki mezara. Evi xşeyd lxi. Dam polis de dera dan internet tam da televizyoni. Dan her tişti. Te beled ki ne ma ne çe normal fevit bundan nizamne çe normal ne ciki ne ma xade em سريخ بقولوا ونقول يونا بيان شنو جيك نما كم جرنا ناس يوريك ما نت نورمال أنا ما قدرش بيذكر ما ماردين ما Peki polise te haber ne de ne göçtük yani çünkü azuliyam çünkü قرقولي ما فوترافيل هر دري خص تستورك كتني Allah تتني كبريا ياد هندرادوي یاد هندرا دایه دجیکی دایه اویا کل در و بونا اوی بسلمان کی بدیانا اوی البته کی بدیانا اوی یاد هندرا مدایه چه بلده کی دور کس نزدانه نه پوترافی دا چونه نه اکسانه نخوشاوی چو خالتی؟ نخوشاوی چو؟ حواله دارست کرد حواله چهاروی حواله در باز کرد و هو برای با هر تنزدانی عزولیت تنزدانی یعنی نزدانه عزولی عقلی نه تمامه وکی دنی هر اوی تمامه عقلي التقطود في عقلي قديش صاريه عقل نشغليه عقل نشغليه بري ويش مخرف ترى بس الماري تي دقري خد كوجنا نان دخاننا أو دخاننا شاف جراي يرو بيست بيندرو استافي من هندابو شو نزان بيتش ولا أم نزان بيتش وام شاب كنكا خدال ما بيرامير ويجي بيرامي خدي قابي خيري لبيكي خدي بدا خاطر محمد مصطفى خدي بيرامي قلت له خداي برده كي بريا برد خدي بينه برد دستي وندر خي خدي نك دستي تركي صلاة نك دستي لناسا خدي بك دستي يكي آل إيمان يكي برحمة خدي قلبي بداية بنان باب آب باب جي باب الفين باب فقير نبي برتبي زارة بزمانة عزولية نزانة خبر ده نزانة جواب خب ده نزانة بيجا دركمه نزانة بيجا ديار مالا ملكية أقول بكرتش بكم أوي